Yes, very good. Ring talk talking ka feel zo ring ring amo. Ring talking so is it ni oh. Zo iti good morning miss. Yang so iti udah chan ka ni ah. Kita chalo tu. Boleh dah ini. Linda ikan Yes, very good. Now, let us, wait, I can see Indonesia AM. ABC. Yes. Alphabets conversation can see doon oh alphabets to alphabets hindi u ABC. yes alphabets to ABC kan oh all to gadi so anin conversation to what is the meaning of conversation parang ini Hindi ako na. Yes, very good. Jacob and Chiang. At Chiang ka diyan in Lingaran so is do ni ording talk ka kay ka in pahan sa tagen. So anin muro 1 2 3 4 5 6 7 So anin fold your arms ang good ko ka yes, very good. In video on yes. Let us sing a song, okay? Wow, ABC siya kain siya ko duro. Class ko sa kapazil ko books niya. Ring to ay duro. So ite niya zay ka duro. Get no ay ko. Wow, are you ready? Good boys and good girls, are you ready? Yes, very good. ABC siya ka siya doon. 1 2 3 A B C D E F G H I J Clap your hands, all of you. Clap your hands. Clap your hands. Om Sia in Chia M. Oh, clap your hands. Yes, very good. Oh, see, na na Tiang. So anin, in na sa ring low ka, ring talking sa ito ko. Say, money for good. What is your name? Tell me your name. Purple Haka. It means yes. Tell me your name. What is your name? Tomo kasi tayo. Nakaizala ba? Okay. All of you. Ring talking say to ao long 主任你是下面是家人你ao fix 多年是冇人 feel yes si bayangin ang chukong fix 的嘞 si bayangin yes A B aso yung kadulaw ring talking ao C D Yung microphone di off. Ang off pick daw lang. I-off siya men. Microphone to off pick lang lang. Mic lim ka, mic lim ka, record ka, off pick tour. Kabot, ngayon na off daw. Oskin na nala off lawa. Mga izalan na off lawa. Swanin, tingin ka. Madok kaya switch off your microphone. Microphone ka mic lim kamo off it rule yes. So anin hita yanin. Madong kaya boy tunti ka. Yes. Mga izala i-mic ka off rule. Off tiya mem off. Yes, very good. Mic ka kan off so anin nakinakan en led le huna kanin mo ari noi lawang nga en ka all sam to don ni okay masengin kasi favorite je nya ring tok ka in sui le sui law ka kasi favorite kanya
A B C Jenny mi suy về lâu D Elizabeth zo kami E Som mi suy về lâu yes very good F yes là ngoài thời trang luôn F thì lâu đủ rồi F thì rồi đấy Rito cái sẽ được F G H I J K L M N O P Tụi man P thì lâu tụi you should not say P okay tụi man P thì lâu tụi này say all of you say P yes very good ring to cái chữ P Mọi người look at me yes Q Q R S T anh sẽ ring lâu T yes T thì lâu tụi này nhưng mà anh nói tên A B C anh sẽ tiếng hôn nào khá nên T anh nói tiếng phải chọn một missing T thì phải lâu rèn T thì tụi này thì thật cú all of you say T yes very good U V V in trong các cái thấy với cả nhà ring to cái suy lâu khất chỗ V W tụi man W thì lâu tụi này W thì các anh tụi lâu sim say W ring talking W yes X to all the okay X come on X come các thành tích đâu yes very good Y Z yes Z very good from the beginning ka sui ralin A B C ka Z khen ka an sui thei nge sui thei lau kan en nok nge ka sui ralin in lau sui am are you ready good boys and good girls are you ready yes Mr. Roding talking yes very good 1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z yes tiếng nghe cả ang giao lâu khá giao tục kinh cả ang cái bộ hình anh vạch bộ cho anh mầm en làm đàn tụ cái chuyện châu en thì là tụ in lê khá rần choạc tụ lên là in hết in hát chung khăn en thì vạch rồi en chung khăn lê khá đà tụ lê khá po nà rần tiết choạc nghe là tụ lên all of you say en yes very good and what anh thiam cho nên A B C A for apple khen thiam em anh thiam anh em A for apple thì về kha do you know A for apple thì về kha in sing I am yes very good không đi kha ahla in kan zir don ni ka sak zo in lo sa zelam 1 2 3 A for apple. Rồi
A and zairing lo ring togin zai to ring togin. A for apple. Yes, Jacob azai be mi ala ruti zanin I eli nei thana po zai lo. A for apple. Tirule. Yes, very good. And then zairing B for ball. Ball in share and ball ka in pet chit ang ka B for ball and the yes. Abul chain kan tiliam A for apple. Tirule. B for ball. Yes, very good. Riktagin zaitur. C for cat. What is the meaning of cat? I mean cat to share Zote cat to zote ni me all to hey C for bikin akan til jain champu na kan C for cat ni me all to ni dan defect C ka all sin. Yes, do like this. Yes, very good. C for cat. Yes, abul check and saliang kasakwalit in lausang. All of you look at me, sit straight, fold your arms. All of you fold your arms. Yes, very good. One, kasakwalit in sang. 1, 2, 3. A for apple, B for ball, C for cat. Nói thì em gia đình next gia đình mà C rồi anh nghe ông khá C rồi khá nên D ông anh đi D for dog kiểu đấy. Dog, what is the meaning of dog? Dog to enge, we de, we ka. Bo to chin ka. Yes, that is dog. Okay. D for dog. Tirule. Yes, very good. From the beginning, Abu Jing can say look A for apple, B for ball, C for cat, D for duck, E for E for two, E for yes, elephant. Tuman elephant dito. Elephant. Say elephant. Yes. E for elephant. Yes, very good. F for look. You can look. Elephant too. What is the meaning of elephant? Tell me. Side, yes, very good. Hetia nar say to ne khan chingaim sai kha lian to kha. Yes, that is elephant. Okay. E for elephant. Rule. Anxiring low. E for elephant. Rule. Yes, F for fish. And yeah, fish too. What is the meaning of fish? Yes, sapa. Today in that sapa, raise your hand. Those who have fish in your home, raise your hand. Anyone having fish? Aquarium ang ka. Today yes. Fish to sangha ni le me sangha to enting kan ti kha man na ka zir ti chau khan sangha to ti yang kan ti tra yes ti kan in good kha ti han in da ka tro me kha this is fish that sangha ti like F for fish ti rule G for grapes
Yes. What is the no, sorry. Grape 8,000. Raise your hand. Grape 8,000. Grape ka tuinya oh gitu ka do. Top grape come on. Raise your hand. Yes. An A vector ni hi an pa han mail cha Grape an A ba ni ngi an mail te hi cha ya. Let you fold your arms in good le le. Ji zua khanin engi ka ku fan shi to lo engi ji zua khanin engi Yes, H. Oh my God. H ka inti kan zia china all to H ka ti hia kan patni thing enge holte ang to ka patni kan thai tha alaya khang kan thai phe china tero kha H nya H for ha hand tirule min en ula H for ha hand. Yes, hand to enge. What is the meaning of hand? Kami hen lo zo ka hen hen ka kan ja chu enge kan ti charin r in sha en r ti e ki chen ka r ka hen ni ti e kan ti dole kan ti vek de ti e kan ti de an tia mem H for hen. An gia đình lâu lệ to nên thana Jacob Ruthie Ellie mga zola look at me sit straight fold your arms si pa yang kong din chutur yes zai be lâu kan pin karon lam ni may mic off kanin Linda ikha ani lâu yes Linda mic off ro bete H for hand Abu chơi kan saliang na thiam nge thiam lo ka sagrualin lo satura ni 1 2 3 A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hand. H ten ka kan zirang với na chuanin ve khanin sale du em ve khat saleng wa tuna chang ka sak zo in lo salo kang in na thiam chiang lo ka sak zo in sa ang in chi chiang em do you understand lu buk ringat lo tur eng ta ti tur nge kha yes miss tizel turan di are you ready good boys and good girls Yes, ring togin saktur ka sakzoin lo sang A for apple B for ball C for cat D for dog E for elephant. Tia ka tin na chan chu mo engele sai khan nar sei to ka ne wa khan di hian ka tin ni tia than ti be te u in thiam ve em do like this tia han ti vek te u asir zong khan hey side nar chu sei nya yes F for
Can you hear me? Can you hear me? Mình sẽ thấy em cầm mic khá chiang lâu lúc cả tụi nào khán mà cho nên khôi à em lại thêm cái cảnh sắc tổ khá tụi nghe lâu xia châu tụi nghe ngày sắc cha tụi nghe xia khôi lại thêm cái cảnh sắc tụi nghe xia yes fish thêm cảnh sắc tổ tụi nghe sẽ về lâu khá fold your arms and sit straight tụi nghe tia còi soi về khá lâu rèn rèn. Yeah, sit straight and fold up knee hand, no laughing mình làm tuần tuần nào chán let mình ăn rất đối là cái mạng xong mình ăn tuần for fun fish cái đối đấy yeah sing loudly ring to kinh dài tuần đó nhớ for fun fish yes very good. G for grapes. Yes. H for hand. Tai thiên khá cần gì rằng vậy nè chân nào chân cần gì tụi conversation khai in nó thiệt mềm. What is your name? Thì về khai in nó thiệt mềm. Ala thiam zong ban hẳn tụi nghe giàu cả ngắm sắc thì khác ban hẳn hơi tiểu đấy. Yes, very good. Đầu tiên sân lệ chỉ na nào bằng bê trà nào bằng phèn hậu khác của thằng quá phết tiểu all of you please fold your arms. What is your name? Đi rồi anh soi ring lâu ai ring lâu lúc tụi cái đủ lâu ring to kinh soi tuổi. What is your name? Yes tụi nghe ít mình thì na nè cho in chế vết tuổi rồi anh tiếng nghe chán đàn tuổi tụi nghe xia chán đàn tuổi ring to kinh tụi nghe soi thêm. My name is in Ming Châu khai in soi ang tụi nào cái giọt đòn xeo ni công lại khan những cảnh là bình tộc về ta ni mà Miss nên khan Miss xoay nên khan những công lại khan cảnh là bình tộc cả cho nên what is your name you little boy cái ta đi what is your name cái tiếng cho anh tiếng nghe mi lo chán ang. Yes anh soi ring lâu có ha anh giàu tuổi khác. Yes what is your name? Yes very good. Cho nên next hai cái rồi liền tuổi châu chu mô mothers in chia mothers to anh tin nghe mothers kha mother te khatu te nghe ama te anu te kha mother anh ni mother han te vek đâu le mother yes inu te kha han anu la ring to git mother mommy han ti te le mommy to anu ti na nya. Yes, very good. What is your mother? Nani? Tungi anu te ping shila ule. What is your mother's name? Direct daw lah. Yes, my mother's name is dirula. Kanu mingzu anu mingzu di nani my mother's name is intianga innu te ping chau ka soi tu nu te ping shila wa ni ano tu ni innu te ping no sha no chuanin anu te nei lo bokhan apa te ping ka soi me tu ni api te abu te ping bokha chuanin innu te anu le apa te ping shila khan in class kan lak zo lo zo fek tu ni what is your mother's name ni kan chang teu eng tia chan tu nge. Yes, my mother's name is Indiana. My mother's name is Jane. Jane, you can't do my mother's name is Jane. Next, father. Father. Yes, father. What is your father's name?
Katianga mo. My father's name is Indianga impate min kha in suile me do na all to ni mo. My father's name is handi tawle in thiam sa fe to kha cha. Chút ming ti na ni me all to. Chuanin pakhat kan in zirle to kha nge kha what is the name of your school? Ti kha India chan tu nge Home Mission School. The name of our school is Home Mission School. Hindi mayam. What is the name of your school? Hindi ulit. What is the name of your school? Mga isa, look at me. The name of our school is the name of our school is Home Mission School. Kan school means Home Mission School ti na khan ni mean koi school a ngai lu don school in la lu lo ta tu na chan in koi khat school lo kan la tu na ga tu ro school in la lu lo ta mean koi school a ngai lu don an ti chan ma Home Mission School in ti khap khap tu ma ka shela ga school mi khai ni le ui ege ka school mi khale ti mi a lo tu Home Mission School ti fe anh trong rồi liền to ring to khi đến suy thì lâu mì liền anh các anh ăn giao thêm chưa làm chi biết đâu anh thì đâu lên giao to khi tụi nghe ăn giao thì anh thì đâu lên yes very good Home Mission School thì rồi lên yes so alas na pakhat siya kan zirbe lang vậy na chan conversation ka ba ka intiam siang to how old are you tirule how are you wani mi alo nya how old are you om sian sha kum engzat nge hini to ti na ni chu kum nga zong an ba lam phar te 5 years old zong kha. Yes, please raise your hand. Those who are 5 years old. Yes, very good. I am 5 years old. I am 4 years old. How old are you? Ring to again, say to her. All of you say, how old are you? How are you? Hindi pa said. How are you? How old are you? Yes. In chandan tu chumo. Min ngai chau luk ru in chandan tu ka shit don cheu nia I am 5 years old. Tirule. Kum li chuan 40 tu. In good kat hian ti paula 5 years old chuan 4 years old chuan ti hian in tiang 4 so 1 2 3 4 5 years old chuan in 1 2 3 4 5 ani mai I am 5 years old tirule very good oi Jane te som te hin ban fel ru ti te an kut te di thapania mi pa khan ti ve don nge don no I am 5 years old. Yes, very good. Tika chuanin mo sap ho tika kal ko ka in to pa tika nin hey you little boy you little girl how old are you anon ti thei cheu ni khata khanin sap ho bula khanin mo I am 5 years old in tiang nei sang in ti khan sap ho tika in pe thei to don ni anwa min ti em Look up. Do you live? Hanti tawle.
anh say ring lâu. Where do you live? In ven ping in sha em. In ven ping in sha vek em. Oh. Oh, very good. I live at Saltang. I live in Chan Mari thì khai in say dễ lắm. Oh, nang mà ni vek ping chop khai in say do đi. Oh. Là trai hun top le to do na. For the last, let us sing a song. Very cut A for apple sa kan sa le don. Last time to ka gil to gin chu le. Le ku ko all of you please fold your arms. Yes, last na top na tak ka nito. Yes, fold your arms. A1. Are you ready, good boys and good girls? Are you ready? Yes. 1, 2, 3. A for B for ball. C for cat. D for elephant. For fish. G for grapes. H for hat. Oh, với là chân H thêm dầu cần gì rồi. Oh, next class A cho nên cần gì rồi. Chân in là mà khai in mua in lâu gì chơi chơi tụi A for apple thế. Chân in what is your name? What is your mother's name? How old are you? Thì về khai in lâu gì chơi chơi làm Love you. Bye bye. Say bye bye, miss. Bye bye. Do this.